amala slow network be app shanga be iPhone pun ka download le karko to jogi be amala website shanga ayen tire puni be block lam bahna dit pagala ni ro pam no sojasi ni ayusum VPN kara ami VPN shell de to solve la problème because mini an download VPN nam pam ka bor VPN shell donc on work ka disturb donc na chamte download Amnesia VPN foi ka download Amnesia VPN cha na yela VPN ma jetwa VPN ngon yela open source so kam de to nti check the code ma nirwo pampun nang le kama 7A security branang le 2022 ma 2024 ne kabako ne wired baza kavela VPN so VPN ngo nirwo pam mile pam boy tale ka Amnesia VPN kar yuko de ko kachi VPN pam temi ka VPN pam biane be usera standard protocols ama Amnesia VPN pam create la own protocol denye Amnesia WG la protocol de disguise la ma ka ayu ser kar man la internet traffic de be man VPN so detection system number to bandle VPN nam pam ne parlo chaplo de parla ni mani de nyala premium app ama free version glambiala app ma puni so I download le I take app ma inside ala nyala free version so anto use free version ma then speed man la limited so de ko to use for heavy streaming but social media and browsing ni kama messages send WhatsApp anto you see free version ma la side ma karton ma neither ni amal accounts ba I could download the VPN ma ka I start la use ba abin log ben shana so a data shall be installed be ka so the track rad so aku bar VPN ngo anto download le nang any device shall come an kumala iPhone Android Windows Mac Linux anto download le nang any device shall come an kumala I boar li ka ku ci Play Store te sab Amnesia VPN anye karjina ka click download I download na yin yomli I yole anye karjana get started ka click get started I click get started ma yin kam na gbene anye VPN by Amnesia ka click anye Amnesia Free Africa ka click Free Africa ma ka kana anye connect ka click connect ma ka gulli few seconds ka connect anam ma minute shabiane tambore premium version ma so I bought a premium version ma I le mbayo ma puni the link biane ka click I click ka you see la link share dem mbayo ma ne download le I njala 20% off app ma zo de zo I could bar VPN share de non strong kalanto non fast nyembom Amnesia VPN share you mo na da mo video so an pa ma ka like ka share ka comment ka repost dinya cha arpa ga banga ka ban pa